الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين في أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dari mga palanggungan, hatiranan, yari na isabkitan yung hatiranan sin programa na ito ini. Ako na yung tiap-tiap puas magwib, kata iri na isab na ing guru mulia, amo yung tansuko, sin pagpatong ito mga tuwid kaluhay. Itukbal ko siya kadot taniyo, walo na rin nagpapad din Nasir Rahman, wal ito po dahil siya na ito maspo. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh alladhi an'ama alayna bi ni'matin katsirah zahiratan wa batinah. Lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, arsalahu ilan nasi kaffah, basyiran wa nadhira, wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Salawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Qala Allah subhanahu wa ta'ala ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maulirin dito mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yari na isab kami mga kamaumaasan sing kamu. Umatud na isab kami maun pa darat sing kamu. Ganap pangadjian. Amin masih-masih kita niyo pangadjian bunga sin pag-iman. Aula-aula na tuuda bunga sin pag-iman. Papasupuhon kita niyo sin pag-amal sin mga bariman usog iban bariman babay. Mga kakasih sin Allah Ta'ala, ingganap pangadjian yatud na mo maun padarat sing kamu. Ayat hikaupat Hasuratu Saba. Di ayat ini pamulan siyang sinallahu ta'ala
beriman usug, iwan beriman babay. Maksud pimpamulan siyang magduruhunin kuyag nila, asal-asal da sila makuyag. Magduruhunin tibot nila, asal da sila matibot. Magduruhunin tau kasi nila. Pakabayaan sin mahasus si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Taingukan taniyo mga anak po. In palman sin Allah ta'ala rihayat ini. Liyajzi alladhina amanu wa amilu salihat. Allah subhanahu wa ta'ala. Piyabaitaan kita niyo hanabi iwan rasul kahinapusan. Junjungan taniyo alayhi salatu wassalam. Pabaita daing hatuhan marikatu taniyo. In pabaita yan kakuyagan dunya, aula-aula na kakuyagan hadlaw akhirat. Bang kakuyagan dunya, dahil nga Tuhan nagrida kau. Apabila kau nagrida, pahayangun sinallahu ta'ala in kabuhi mo dunya, iwan kabuhi adlaw kana-kana. Tungbasan sinallahu ta'ala. Dihilan sinallahu ta'ala karayawan dunya. Aula-aula karayawan hadlaw akhirat. Indasyo sila yan. Allazina amanu. Aming mga sila. Imugdan in pagtuhan nila. Hasalakan kabayaan sinallahu ta'ala amuna in rukun iman unum. Iyammalan nila in rukun iman unum. Iyammalan nila man in rukun iman unum. Iyammalan sin pangatayan. Kauhaan tagupat kajam. Sindu miwan sinadlaw wa amilus salihat. Yammalan nila raisab. Inhinang pamarayaw. Harukun Islam 5. Akabayaan sinallahu ta'ala. Tiyarihan sila, iwan siwakan sila, iwan. Wala sila nalirap. Mag-ammal, pamarayaw, hakabayaan sinallahu ta'ala. Way makalirap kanila, uno-uno makalilirap. Way ra makasasaw kanila, uno-uno makasasaw. Sabab, labi imbaya nila mag-alup, inipon, iwan tag-ipon, hahinang paltawaran, in mahasut si mahatinggi, Allah subhanahu wa ta'ala. Liyajzi allazina amanu. Firman sinallahu ta'ala, kami in mangdirihil tungbas. Kami in mangdirihil karayawan. Wayroon mapatut mangdihil. Tuput da in dayngha Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabab yan, bangaon taon ng dihil. Di sabab sadya sayan, innang dihil day nga Tuhan, in piyang dihil day nga Tuhan, in dihilan day nga Allah subhanahu wa ta'ala. Dayan Tuhan. Wa amilu salihat. Matari sila hahinang marayaw. Mangita sila tiyagihan hahinang marayaw. Sabab tiyagihanin atay nila nagtuhan sintuhan sa bundar. Maingatin atay nila magtuhan. Kimugdan hatulan kabayaan sin nagdaak kaniya.
la tajidu halawatut ta'ati wal ibadah. Di niya kawakan, di niya kananaman in lanab sin pagtaat iwan pagibadat. Sehingga dumayaw in pag-amal niya sin rukun iman uno. Di niya ra kananaman in lanab iwan sin sarap sin pag-amal niya. Sin katan amalan hatta taj'alu bainahu wa baina syahawat syadda, sehingga tampanan niya antara niya iwan sin nafsu niya sin tampan mahugut. May tak subay mahugut, subay makusog, sabab lubuhon sin syaitan. Lubuhon ni syaitan nafsu, lubuhon ni syaitan syahwat, sabab dain doon ni syaitan manay tayroon. Tungbasan na mo, permansin Tuhan, kami magtutungbas. Biyanin ni pagtungbas na mo, narpa o darajat. Angkatun na mo in darajat niya. Di kamu bukon doon kaniyo. Nabihaw na lain, subay rika to tanin magangkat sin darajat. Aunda suku-suku na to magkahi. Ayaw na to sadya kawaon in sukuhan tara sin ipon iwan tagipon. Narpa'u darajatu man nasya. Kami parman sin Allah Ta'ala magpataud sin darajat, magangkat sin darajat. Kami magbabaya-baya. Dan yan mga tuan, na di ka na naman sin tao, ilanab sin pagtaat, inlanab sin pagibadat, inlanab sin hinang marayaw, sehingga kahinangan niya tampan mahugut, tampan makusog, hamtara niya iwan sin syahwat niya. Naita, manipugin syahwat. Manipugin hawa nafsu. Imbar iman, aun tampan. Imbar iman usug, aun tampan nila. Liyajiyal lazina amanu. Tungbasan sin Allah Ta'ala imbar iman usug, iban bar iman babai, wa amilus salihat, iban sin naghinang pamarayaw. Uno, into tungbasan yan, ulaika lahum maghfirah. Kaampunan. Dahil nga sabab yan, indanundaran na ngayon kaampunan, dumiwan sinadlaw, lapal iban piil, amurem bar iman usug, iban bar iman babae. Nananasbi in atay, nananasbi in dila, nagaanggaw ta, impito anggaw ta. Paman sin Allah Ta'ala, kakaibanan ayat, walakad ji'nakum bilhaq, walakinna aksarakum lilhaqqi karihun. Matantud paman sin Allah Ta'ala, yan namu na naparatung maun kaniyo. Daing kamu maun kaniyo, inuno, in kasabun na laniban kahatulan. In nag-us-us miyagad, in nag-us-us nagamal, amurem bar iman usug, iwan bar iman babae. Walakin na aksarakum lil haqqi karihun. Imbukon bar iman, kaastulan nila, kahukawan nila, in himinang sing kabayaan sin Tuhan, in katagihan nila,
himinang sing kanapsuhan nila, himinang sing kita nila, himinang sin diungog nila, himinang sin kiyasarapan ng gimpaisan nila, in simud nila, in kabuhi nila. Imbar iman, usugi bambar iman, babae, doon sila halanab, iwan sarap, sin pag-iman, iwan pag-amal pamarayaw. Daakan, ibalyangan, sin mahasus, si mahatinggi, Allah subhanahu wa ta'ala. Tumao di manusia humukaw, iwan umastul hakasabunalan din nga Tuhan. Inbar iman, baliskat, kakuyakan nila, inday nga Allah ta'ala, kaastulan nila, inday kanila, iwan din nga pagkahin nila. Himay tayad to, sababing kataan marayaw, amin din nga Tuhan. Nawangin tao yan di mayaw, iagad niya, inday nga Allah ta'ala, amuin na pasampay maun kaniya, sinabihin na pusan. Taniyo mga Tuhan, ulaika lahum, insilayan pa man sin Allah ta'ala, aun kanila. Dahil hindi nga Tuhan, hauno, diya dunya, iwan hadlaw akhirat. Uno yan, maghfiratun. Mga anak ka po, magkagunahan kita niyo biyaon. Labi ako layari kita niyo habulan Sa'ban, pag-ubusin ni Ramadan. Kagunahan kita niyo mga yu kamaapan. Iwan kaampunan, patuhan, iwan papagkahin. Uno pembeta sin Allah ta'ala itong bas kanila. Lahum maghfiratun wa rizqun karim. Aum pa kanila rizki mulya. Natura kunin rizki mo biyaw. Nga anak ka po, lagi-lagi sintaw rizki. Nikmat sa lago-lago in pag-iman. Nikmat sa lago-lago in amalan nila inda akan sintuhan. Nikmat sa lago-lago in rizki. Nabahagi nagdua. Rizki matampal, iban rizki di kakitaan. In kabayaan lang sintao, kakitaan ka na naman. Ang dunya, iwan ang nadlaw akhirat. Ang dihil di kato taniw, ang parihil dito. Ayaw na to sukatun di sadya, in bariman in sukat nila, in panghinduaan nila, in pangayo nila suhod patuhan, Rabbana atina fid dunya hasana. Ya Allah, ya Tuhan namu, dia akmu kami mangayu. Ud'uni astajib lakum. Na mangayu kami kayo. Dihilan kamu ing karayawan dunya, iwan karayawan akhirat. Ing karayawan dunya ay kau maus. Na ing karayawan akhirat asal didto. Ing kamatauran iwan nato bihaw ni dunya, maus lao. Kabayaan nila ubos sumanggayaon na. Kita niyo sadya, daing katutad niyo sadya yung pangayo, daing hatuhanin magdihil. Kuno-kuno niya nahirihin. Kawawa, bang mayan, kita niyo nakapangayo ka niya, bukon pangayo parukay. Yadto mga anak po, warizkun karim. Rizki matampal, yuko sinjasad. Rizki bukun matampal, suko sinyawalihan, nikmat sila yadto karwa. Yadto mga anak po, imbiyata, sin Allah subhanahu wa ta'ala hayat. Hikarwa, may ta sila rihilan bihad turagbus, taqwa Allah azza wa jal.
maayad sila patuhan hakabuhi nila. Maayad sila patuhan hakamatay nila. Biya din ang kaya nila mag-ayad, iba magpalihala, haruahinang. Himinang sinwajib, iwan himinang sinsunat. Nagtatapilin dua. Bang mo kaya tunayin wajib ikaw na in ganarul manusia patuhan. Bang mo kaya tapilan sin sunnat ikaw na in tao masuok patuhan. Haruared to in pangayo mo in katantanyad to hiano gara kay mo sintuhan. Maita, ikaw na inusog marayaw ka niya. Ikaw ra inusog masuok ka niya. Na, unim pa man sinallahu ta'ala. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Hisiw-siw nagmabuka patuhan. Hinang nen wajib. Intapin niya sunnat. Tinggalan niya imangi. Aun hirihil ka niya sintuhan. Unin hirihil ka niya sintuhan. Yaj'al lahu min amrihi yusra. Janji sinallahu ta'ala. Ingkatan pakarajaan niya. Paluhayon sintuhan. Imabugat pakaanun. Inalom kasigpitan pahayangun. Janji sintuhan. Tagawa, wa may yattakillah. Kondisyonal. Siusimatan. Hinangun niya ang kabayaan sintuhan. Bukun hinangun niya ang kabayaan sintuhan. Lamuran niya sing kabayaan niya. Sakawa hinangun niya sadya ang kabayaan sintuhan. Makaya niya ibandi. Sakawa makaya niya ra. Sawa bola siya ria ak sintuhan. Sindi niya makaya. Inatay niya malano. Insuara niya malano. Inhiwal simpang pituang gauta baran niya malano. Siya na ingkakuyakan sintuhan. Hakabuhi iwan kamatay. Maita. Inna allaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sabunal tu din Allah Ta'ala. Aun ding hamangaruah. Sifat iwan hinang simbar iman usug iwan bariman babae. Lasahan sintuhan. Magkagunahan kita ni ulawong mga anak ka po lasa sintuhan. Nalasa sintao, magkagunahan da sa ayaw na ah. Gunahon na to na, ingatun na to na, nanamun na to na, inlasahan tara na to iwan sintuhan. Malasentuhan ka to, sa kita nubya din indagbos. Inbunga niya. Amo na inlasa. Antara na to magkahi, magtulong tawang, magkasilasa, magtaayon, magbutok pangatayan, hakabayaan sinallahu ta'ala. Dami yung mga tuwan. Na, hisyusin himinang sinbihad turagbos. Injawab niya, intutungbasan niya. Parman sinallahu ta'ala, yaj'al lahu kami magbabaya-baya, kami makapagbaya, way makaliw rin simpagbaya na mo. Inhinangon na mo hataw yan. Amin tauyarad na yung kabayaan sintuhan. Iayaran na yung kabuhi niya. Iayaran niya, ingkatan papayaran sintuhan kaniya. Yaj'al lahu min amrihi yusra, paluhayon sintuhan ingkatan pakarajaan niya. Kaya hunitan na mano siya masa na to ini. Mataud kawasa, kaya hunitan, kaya sigpitan.
Sinawon sekretary niya. Sinawon tumatawang kaniya. May kya sigpitan. May kya hunitan. Hati ko baha, wala dooning kabayaan sintuhan. Tiyo na kuman. Bang doon na yung kabayaan sintuhan, nagihilas na kaupatuhan. Bang doon na yung kabayaan sintuhan, surrender mo na, tiukbal mo na, yung kabayaan mo, yung kabuhi mo, yung kamatay mo, pakabayaan sintuhan. Iban siya balan mo na yung katan, kakunahan sa sabalan. Iban, tiutukan mo na yung katan, kakunahan tutukan. Ito mga anak apo. Hikarwa ayat. Inayat yaddo. Asuratut talak. Inayat sumunod sa buton na to ini. Asuratut talak da. Uno yan tuan. Wa may yattakillah. Isiw-siw tao nagmabuka pa Tuhan. Biarayaw na yung pagtakwa niya. Yaja'al lahu. Hinangunda kaniya sintuhan. Papanjari hunda kaniya sintuhan. Makhraja. Wa yarjuku min haytu yahtasib. Min haysu la yahtasib. Ukabun kaniya katan lawang pamarayaw. Ambulunin lawang pamangi. Maita. Sababin bariman, harap sadya pamarayaw, ri mari pamangi. Imbukun bariman, simusud palawang marayaw, simusud palawang mangi. Puno pa. Wayarjukhu. Anugharaan siya sintuhan rijiki. Min haysu la yahtasib. Haway niya na imangkan. Haway niya na angan-angan. Haway niya na huna-huna. Nabiha, uniya angan-angan sintaw. Aun plin lumaway lang niya, mang man mahulog dahil di ara si mga tao yung si, natas simplin niya. Ayaw. Hinangin kagunahan. Kaya sin Allah Ta'ala, tiap-tiap kamu makaubos sa magsambahayang. Pantasiru fil aun. Pagpulak kanat kamu hababaw singgumi. Tiap-tiap takahinang, madto siya pahinang niya. Wabtaru min fadlillah. Dautan niyo. Bukun imaginun niyo, bukun angan-anganun niyo, saka lawakan niyo. In rijiki sin Allah subhanahu wa ta'ala, ay niyo pakato na pabay niyo. Dito ka mo naglilingkod. Tuwan na mo, eri kami nanasbi, pakarianin dulang. Dilaw makadtindulang. Mura kuman mang magsapalin tao, na makadto. Sa amin dulang dahon madtukan nila si malaikat. Way. Ba't ka nabihan? Wirong nagbihad to. Atas pia pag-ipat kaming sintuhaning kanabihan ni Bang Karasulan. Aung pareng kanila kalpintir. Tani mga tuan. Sababi sa rayaw-rayaw makaunsin Tuhan. Ulas sangsa niya, min kasbihi. Ulas sangsa niya. May tayo tulas sangsa niya. Yaon asalin siya, babing pagkaon yaon. Panaw sadya ka, pagkato mo pasug, yan tinduyan. Yan timbuahan, yan timarang, librehon ka sin tao. Hinangun na to sadya in sabab. Ang panrijiki, yung piulak palik sin Allah Ta'ala. Kuno kapal. Agad di maubusin tambahan hambuk kapal. Pila sa ding kapal yaw.
in taud sin rijiki sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sagawa bang mayan, akaruning kabayaan sin Tuhan, bang niya iakading kabayaan sin Allah ta'ala, yaj'al lahu makhraja wa yarjukhu min haisu la yahtasib. Sababu maji'ir rizq, hinangun mo sadyain sabab sini kaanugara kay mo sin Tuhan sin riziki. Hadapunin nagkakaput sin riziki inda Allah. Walaysa rizq min indi abdir rajak. Bukunin riziki yaun biutang sin Tuhan. Haipun niya hikuan-hikuan. Maghiluhala sayan. Kariyan lang ni sukuku. Nakawa, ar-rizku min indillah walaysa min indi abdir rajak. Bukunin riziki yaun haipun matauding kaniya, tiyo-tiyoing kaniya, sakawa inhamataud. Iwan hatiyo-tiyo in kanilarwayan daing ha Allahu Ta'ala impuunan niya. Yadto mga anak po na unim baita kato taniw si mga sahabat sin Rasul. Dahil nga mga baita kato taniw sin tao Makkah hajaman sin Nabi, iwan tao Madina hajaman sin Junjungan alayhi salatu wassalam, in silado puas sin Nabi sila'y masuk patuha. Unim baita nila yan. Min alamatis syakawa wa min alamatis syaada. Baita nila rin kato, aung pangilahan sinta o kimangi. Aung dahil sa pangilahan sinta o rimayaw. Dati pagkitaon sinta, pagkitaon sa sinta o badyo. Alalong na biya, bago yung badyo niya yan, tuho aya. Bagulong nen tatak. Na, uno in pangilahan sinta o kimangi. Kimangi biadin. Kimangi in pagtuhan niya. Kimangi in pagamal niya. Dua sa din sa buton na to. Inalamat panagnaan ni siya no uyubihi. Kaya lulupahan niya. Ini karwa, tiyataod niya yung pagbaita niya sing kaaywan sing pagkahin niya. Sa yung kaaywan niya rin ay pagpamaita. Indwa na sabot yad to. Kaaywan mo. Iwan kaaywan sing pagkahin mo, di yad tumanjarihi pagguwa. Di yad tumanjarihi pagbaita. Allahu Ta'ala, siya pa'y sabintuhan, in kasipukan sinipon niya rin ay pagguwa. Di na pagpamaita. Ghafirid jambi, wa qabilit tawbi. Sattarul uyub. In Allahu Ta'ala, mananabuni, mananampani, sing kasisipukan, sing kaaywan, sinipon niya madtukan niya. Tuhan niya na may nagpapanjari kato sa tabunan ng kasipukan sinuno niya. Na, imbiyayta si mga tao yan. Imbiyayta na sintuhanin sila, radiyallahu anhum, waraduan. Makuyag sila patuhan. Sa lawing kuyag sintuhan kanila, di nila pagsabuton in kaaywan in pagkahin nila. Di nila rin sa pagbaita in kasipukan nila, ingi nila. Bang mabihad to in ragbus, ipagbaita niya, in kaaywan niya, iwan sing kaaywan sing pagkahin niya, yuhramul khair. Hiyaram niya yung marayaw. Hiyalal niya yung mangi.
Taniyo mga tuwan, nayari hamasa na to ini mataod. Kaiban, mataod, makasisipog. Tianom sin syaitan. Iban tianom Yahudi, iban hinasara. Ang pabiyabaitaan na kita niyo sin Tuhan in syaitan uno. Banta. Biyabaitaan na kita niyo sin Tuhan in Yahudi uno. Walan tardaan kal Yahud, walan nasara, hatta tattabi'a millatahu. Na uno'y sabing pangilahan, alamat sintao, alamatus saada. In alamat sin saada, masanyang syariya dunya, iba masanyang adlaw akhirat, mataod sa dua sadya. Uno yan tuan, salimul qalb, malanu impangatayan. Apabila lima no yung pangatayan, yaon hatay ni pagtuhan sa bundal. Yaon halawm sinatay niya, in makad, hapagtaat, magibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Yawma la yanfa'u malun wala banun, illa man atallaha biqalbin salim. Mga tuan. Dahil nga sabab yan, inta umaingat magtuhan, malano yung pangatayan. Bang malano na malingkat na, bang malingkat na kakuyaran siya sin nagpapanjarikan niya, iwan sin iwan-iwan niya. Ini karuah. In alamat sin tao masanyang, husnul adabu wal khuluq. Amo na yung tao marayaw pangadatan. Amo na yung tao marayaw lakudyang ang antara nila magkahiban maaddat patuhan. Sa taud-taud hadis. Sa taud-taud ayat. Biyayta. Sin subay tuud parayaw ng pangadatan tudyo patuhan. Iwan subay parayaw ng pangadatan antara sintao iban simpagkahin niya. Namura-murahan mga anak kapo, tub-tub na rin to. Miabot na yung waktu na to, mangmayan kita niyo. Ini, anugharaan sila Allah Ta'ala pangatayan marayaw. Jasad marayaw. Salungay natitibu indo ayawon. Uuhon na to. Injasad na to, inyawalihan na to, pataalukon na to, pagkabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab, amurad to, inikasanyang sing kabuhitan niyo, iwan sin panaykod na to, dahil diha dunya, nas'alallah subhanahu wa ta'ala, at tawpika was sadad, wa an yaj'alana hudatan muhtadin, wa an yaj'alana minal faizin, وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه. اللهم ربنا نسألك إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر ننال بها شرف كرامتك في الدين والدنيا والفوز بالجنة والنجاة من النار. سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على خير خلقك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pabatahan dito, landang laong kumando. Manay, rabay na ikaw.